ndeni ya nthiguru yonthe ari urimi nikyo kaumo kautonga bo mugongo ni untu gwa kureta witi na mbere bwo gutura na kung'ana kwabya kuria ibwekeri gukurukira utongere mu mukathe Bishop Kawira Mwangaza kwina mubango jogaruruku juambiriti na kureta kiingo kya gutuma arimi bonde bathinyara ni untu bwa urimi bwao. Matagare ya ushamba jagukeria arimi thirikari ne county ya Meru niambirerete mubango jo kwigika arimi na muoroto jogukeria urimi. Aja niyo tukujirite kwejana kwa mburi sheria muthemba jo Toggenburg county yonde kire ikundi bya arimi. Kwina wirigiro bwo gukeria urithi na guchangira gukeria utonga na kunyiyokea. Okaire wathani bwa Mwangaza nibutongeretie wejani bwa ng'ombe sheria kiri mubango jo one dairy cow one needy family kwina muoroto jo kurugura mirango ya utonga na kuumbithia antu gutura maisha ya kiwango kieguru. Nkuruki iribe makuyu na Podliners ni ciejani mishine ya arimi county ne yonthe na muoroto jo kuongera urimi bo makuyu untu buria bugatonya mbesha na kurugura twanya twangugi na igita uriu kuongera mishinya ya gushumba. Okire kwigika urimi bo makuyu, Gavana Mwangaza ni atigerete thoko ya ng'onyi kurugurwa na untubo nitakuga thoko ya makuyu iri tayari. Nyuma ya kumenya bata neno ya miako thirikari eje ni tumerete mbia miako ne ya Kinande ta kiganda kya Ntirimiti keikwashie amana kiganda kya Mbukando na kiganda kya kuthondeka makandamia na ara kigoshwa ona kiwanda kya kuthondeka na incho na ara runyenye. Mantu jaja jonthe nija gutigira maketha nija kuomba gwekwa na gukinya thokone jakaribu wega na ni untubo kuomba kuonera arimi baita nkuruki ni kwaruguriro guntu gwa gweka mbolea nikende into bya arimi byomba gukinyira murimi igitaririo na ngarama nini ni untubo kurigeria ndethia na nguko cietu kumana na mirimo mubango jugwete county yonthe jo kumunta nchanchamo nijuitithitwe na mbere na kuomba kurigeria nyomo cietu kumana na mirimo na untubo buomba kureta baita nene rutere rungi. Gavana Mwangaza na wathani bwawe ni bombete kwejana mashini cia urimi na kuumbithia arimi gwitumira nao kuothia ngugi cia urimi. Thirikari ya county bungi ni ejanite mbeca cia gutonya memba baba ingi nkuruki urimine na gutigira ni bagukinyira mikobo ya gutuma bomba kurwamia ngugi ciao na baita igito riu arimi ni banenkeri miti ya kuanda ya Mbukandu untu buria bwirigeri kureta matunda na gukiria utonga kiri arimi betu. Nkatho ni untu ba matagare ja weru arimi ba county ya Meru ni bagukujira kuigwatira mbesha inyingi nkuruki kuing'aniria bya kuria na kuumiria mugaruku ja riera kuomba na guko ni gukuoneka ntere cionthe cia county ya Meru.